Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas radimo recenziju Air Mouse T2 model. To je znači daljinski i miš u jednom. Odnosno znači daljinski koji izgleda znači kao i svaki drugi, međutim ima funkciju miša koji ima ugrađen znači žiroskop i radi pomoću bežično znači preko USB dongla 2,4 GHz i možete po potrebi znači da palite i gasite funkciju miša, a kada je znači miš ugašen onda koristite ga kao bilo koji drugi daljinski. Može na Android uređaje, iOS i Windows računare. Ono što je dobro jeste da on se napaja znači dve baterije od 1,5V veličine 3A i USB dongle receiver se nalazi ispod poklopca baterije, tako da možete kada završite da ga odložite tu, tako da ne možete da ga izgubite. I domet ima nekih 10 metara, što je jako dobro. Ne morate znači da uperete direktno u TV kao običan infracrveni daljinski. Od ostalih informacija što imam da vam kažem, to je po znači prospektu da baterije traju ako se ne koristi 6 mjeseci, dok za korišćenje 30 sati. Napaja se znači preko USB stika od 2.0 i to je bilo to. Idemo sada da upalimo da vidimo kako to radi. I sad ćemo da pokažemo kako radi daljinski. Znači evo vidite da je nov, nisam skinuo još ni zaštitnu foliju. Znači potrebno je da bocete mali USB receiver u prijemnik i sve što treba da radite onda možete odmah znači da koristite. Potrebno je da pritisnete bilo koje dugme i vidite da znači radi. Evo da vam pokažem, znači bukvalno evo. Znači kako pomerate daljinski, tako se pomera i miš. S tim da imate dugme znači da gasite i palite funkcije miša. Samo da vidimo da li će hteti fokus. Evo znači ispod ove kućice to dugme kada pritisnite, onda znači miš se gasi i nema. A ako pritisnite ponovo to dugme, evo ga, znači miš se pali. Tako da zavisi kad vam treba upalite, kad vam ne treba ugasite. Recimo kada uđete na YouTube, tada vam funkcija miša ne treba jer je ova aplikacija lako napravljena za korišćenje. Znači pomoću samo levo desno ok, nema tu šta da se koristi miš, znači nikakve potrebe nema. A ako želite naravno možete upaliti. Imate funkciju i home i paljenje i gašenje, također i listanje gore dole. S tim da ovo listanje znači gore dole na Android boxu nisam primijetio da radi, to jest nisam uspio da namestim da radi, dok na računaru radi. Lako možete znači i izaći pritiskom na taster back. Ono što je dobro jeste znači da možete da kada želite da koristite znači daljinski ne mora da bude uparen direktno u televizor, već može znači kao što piše na internetu nekih 10 metara da radi udaljen od receivera, tako da to je super, znači slično kao Bluetooth, tako da to je super. Sad ću pokazati i na računaru kako radi. I evo nas na računaru i nakon što bocnete receiver potrebno je znači da upalite funkcije miša. Evo ja ću upaliti i da vidimo da li će da se pojavi i kao što vidite evo miša i sad da imamo da uđe u evo ga, vidite znači kako ja pomeram, tako se i to otvara, tako da možete znači da otvorite bilo šta, samo ga znači skenirate ili recimo ako želite da otvorite sliku, evo recimo dvoklik na sliku i slika se otvara. Kada želite normalno da je zatvorite kao i koristite normalno miš, samo idete gore, namišanite i zatvorite. Dobro je što ove funkcije znači scrollovanja gore dole kao na točkiće miša, to na računarima radi, tako da to je super. Možete znači i ako nemate TV box možete povezati računar sa TV-om i onda uz pomoć ovog daljinca da koristite i miša i sve znači kao da imate TV box. Tako da to će biti isto jedna od tema recimo za sljedeći klip. Hvala puno na gledanju, nadam se da vam se ovaj miš dopao, jako dobro leži u ruci, nije znači lagan da kažem, znači mnogo je bolje izrada u odnosu na onaj fabrički što sam snimao, što je došao uz ovaj HK1 Max daljinac, ko je gledao zna, tako da tiče toga znači mnogo je bolji. Cena ovog miša, to sam zaboravio da napomenem kada sam snimao za EON miš,
za EON daljinski, on je koštao, možda sam i rekao, sad se ne sjećam, od 5 eura pa naviše, dok ovaj daljinski, to je znači Air Mouse, košta od 10 eura pa naviše u zavisnosti, znači, odakle ga kupujete. Tako da, od oglasa do oglasa. Tako da to je to, još jednom zahvaljujem na gledanju, nadam se da dopao i doviđenja.